Okay, so welcome kasing kakabsat. Before takwarugyan, layo kaman pasalamat on Ma'am Geraldine sin panang request na sinay tutorial. And of course, thank you so much ang amin na kayo kakarosin patuloy sa mapsuporta sina ay YouTube channel tako. Okay, so no may latokos na kakabsat, wada di purple sina ay chords, di iyat ako lang isa at dua strum may pababa. Okay, so no kasparigan din na ay 1, 2. And no din na pink tabo, di iyat takos na at up, up, down, up. Okay, so kaman na dilang di chords na sin verse 1 ya sin verse 2 and ituloy ako sin chorus. Cordelia instrumental. Okay, so no after din chorus kakabsat, wada din instrumental na before ang may kayo sin verse 2. Kailyan tako manasasa, matsubar na dumay problema. Inang tapurin sumarunok, matago-tago da kaman ang datak ko. Ako just maniyaman kami, nabuntun na bendisyon mo. Okay, so no meet ako abusin last part di kanta. Kuldalia